Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Igitondo cyiza, ubundi buntu, izindi mbabazi, umunsi mwiza kandi Imana ishimwe ko twongeye guhumeka, kubyuka duhumeka, tukaba tukiriho. Ni amashimwe. Nkunda kuvuga ngo iyo umuntu abyutse agasanga akiri muzima, ni ukuvuga ngo biba bisobanuye ko aba akiri umukandida ku masezerano y'Imana, ku mbabazi, ku buntu. Ineza y'Imana iba ikituriho iyo tubyutse mu gitondo tugasanga tukiriho. Burya ibyarangiye ni iby'uwapfuye. Umuntu umwuka wahagaze, wowe biba byarangiye, nta yandi mahirwe aba agifite. Ariko tubyutse tugasanga tugihumeka, tugihagaze, biremera uko byaba bimeze kose. Naho umuntu yaba arwaye ariko ugihumeka, ni ukuvuga ngo isezerano ryo gukira riba ricyanditse, riba rikiriho. Yaba situwasiyo umuntu yose yaba arimo, ariko umuntu agihumeka, aleluya, aba akiri mu mbabazi, aba akiri mu buntu, aba akiri kongera kwihana. Biba bigishoboka ibintu byinshi, amasezerano menshi cyane hatavuyeho na rimwe, aba agishoboka. Imana ishimwe, biba bigishoboka, biba bicyemera, biba bigikunda. Haleluya. Ahadashoboka naho uwapfuye, naho uwashize mu mwuka, ibyo byo ni ibindi. Ariko tugihumeka haba hariho ubundi buntu, haba hariho ukundi gukora kw'Imana, tuba tugifite andi mahirwe akomeye. Imana ishimwe muri iki gitondo kiduhaye andi mahirwe akomeye. Imana ishimwe muri iki gitondo kiduhaye izindi mbabazi, ubundi buntu. Imana ishimwe muri iki gitondo ko twemerewe andi masezerano, kuko tugihumeka. Data wa twese abisingirizwe. Niyo mpamvu tubyuka mu gitondo tukarambura amaboko tukavuga ngo Mana ashimwe. Niyo mpamvu tubyuka mu gitondo tukavuga ngo Mana icyubahiro ni icyawe. Niyo mpamvu tubishimira Imana kitwongeje ubundi buntu, kitwongeje izindi mbabazi, kitwongeje ukundi kugirirwa neza. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Turi mu cyumweru cyo gusenga, twinginga Imana ngo imvura igwe, abantu bo mu isaha yo gusenga. Ariko hari ijambo riri kumfasha, ndagira ngo n'abantu bazinduka mu gitondo namwe murizindukane. Abajya mu kazi, abumva utu video, nabonye hari abo bifasha mu gitondo. Reka rero dusomere ijambo, aba ari ryo twirirwana, aba ari cyo tuzirikana uyu munsi, aba ari cyo dusengera uyu munsi. Imana yubahwe. Yakobo 5:17 kugera ku murongo wa 18, ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Amen. Eliya yari umuntu nkatwe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo iki gitondo turemerewe gusaba. Iki gitondo nibo tugihumeka, turemerewe kugira icyo tubwira Imana. Iki gitondo kuko umwuka wacu kirimo, turemerewe guhagarara imbere y'intebe y'ubuntu. Iki gitondo biremera. Haleluya. Kuko tugihumeka, ubuntu bwo kubaho bukiriho, ubuntu bwo guhagarara bukiriho, ubuntu bwo kubyuka bukiriho, biremera. Eliya yari umuntu nkatwe. Ahangaha ni uguhagarara tugafungura umunwa tugasenga, tukagira icyo tubwiye Imana. Kuko Eliya mu gihe cye we yabwiye Imana ngo imvura ntigwe, ntiyagwa. Imana iramwumvira. Kwizera, tugihumeka, kwizera biracyashoboka. Tugihumeka, kumvirwa n'Imana biracyashoboka, biracyariho, biracyakunda. Imana yubahwe. Ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Ni ukuvuga ngo Imana iri mu ruhande rwacu, tugifite kwizera Imana, tugifite mu guhagarara imbere y'intebe y'ubuntu, biracyakunda.
biracyakunda batanze Eliya. Ni nko kuvuga ngo Eliya nawe ntacyo aturushije, ahubwo kwibaza ngo ese Imana ndayizeye, ese Imana iri mu ruhande rwanjye, ese ndafungura umunwa nsenge? Kuko hari n'ibintu abantu badashaka gufungura umunwa ngo basenge, ariko Eliya tubera urugero ngo nuko Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane, ntago yasabye gahoro, asaba cyane. Haleluya! Aratitiriza, asaba cyane. Hariho ijambo cyane, ko imvura itagwa. Yarabisabye cyane, yaricaye arasenga cyane, yaricaye abibwira Imana cyane. Haleluya! Natwe ndagira ngo iki gitondo tugire icyo tubwiye Imana. Gira icyo usabye Imana. Niba ari imvura ishaka yisabe, gira icyo ubwiye Yesu. Niba ari icyo ushaka ko Yesu ahindura, kimubwire. Eliya bamuduhaye nk'urugero, yari umuntu nkatwe, ngo nuko asaba cyane ko imvura itagwa, ngo imvura imara imyaka 3 n'amezi 6, ngo arongera arasenga. Ubwa mbere yarasenze, hanyuma yongera asubira gusenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Amen. Imana yubahwe. Ibyo bisobanuye ko tukiriho dufite ububasha bwo gufungura no gufunga. Tukiriho dufite icyo twabwira Imana bigakoreka. Tukiriho dufite icyo twasaba Imana ikakiduha. Tukiriho dufite uburenganzira bwo gukomanga tugakingurirwa. Tukiriho hari ibyo twahindura, hari aho twapfukama tugasenga ibintu bigakunda, kuko tukiri mu buntu bwo kuba tugihumeka. Birashoboka iki gitondo, birashoboka uyu munsi. Haleluya! Saba imvura kugwa, saba imvura. Haleluya! Gira ibyo ukuyeho, gira ibyo ufunze, gira ibyo ufunguye mu izina rya Yesu Kristo. Ibibi turabifunga. Eliya hano yafunze imvura kuko abantu bo muri iki gihe bari barasuzuguye Imana, bari barataye Imana, bari bararetse Imana yo mu ijuru yabaremye, yabagiriye neza, barayibagirwa, bimika ibindi bigirwamana. Eliya biramubabaza, birafata impamvu aba bantu bataye Imana ni umurengwe, barariye barahaze, baguwe neza. Ivuga icyubahiro cy'Imana kigaruka. Eliya ajya kwinginga Imana, abibwira Imana, Imana iramwumvira. Haleluya! Aha hari mu gihe cya Eliya, ibyo yarebaga, amena, bibabaje igihe abantu bataye Imana. Gira busa natwe rero dufite ubungubu uburenganzira bwo twagira abo dusabira agakiza, twagira abo twingingira, twagira abo dutabarije Imana, twagira abo tubwiriye Imana, twagira icyo tuvuze imbere ya Data kandi kigakoreka kandi kigakunda. Haleluya! Kuraka Imana yacu ni Imana yumva gusenga. Biracyashoboka, biracyakunda. Twagira icyo tubwiye Data iki gitondo tugafunguza. Ngarongera arasenga, avanga imvura igwe. Hano yongeye gusenga, cyagiye bamaze kwihana, cyagihe umuriro w'Uwiteka umaze kumanuka ugatwika igicaniro, abantu bose bakikubita hasi, bakatura ngo Uwiteka niwe Mana, bakongera bakaramya Imana, bakongera bagahimbaza Imana, kwikubita hasi bagapfukama bakavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Erega buriya bisobanuye kwihana. Abantu barongera barihana, abantu bahinda umushyitsi imbere y'Imana yacu. Eliya aravuga atoke, ubwo noneho mwihannye mukaba mwemeye guhindukira, harageze ko imvura igwa. Kandi n'abahanuzi ba Bali yari yamaze bose kubica, babandi bayobyaga abantu, babandi barindagizaga abantu. Aho hari mu gihe cya Eliya. Ibyo ni ibikorwa Eliya yakoze, asenga, aharanira icyubahiro cy'Imana. Natwe hari ibyo twasengera, natwe hari ibyo twabwira Imana kubw'icyubahiro cy'Imana. Natwe hari impinduka twahamagara Imana ikazana iyo mpinduka mu buzima bwacu, aho turi, mu miryango yacu, abantu bagakizwa, abapagani, ukagira umutwaro wo kubasengera kubw'icyubahiro cy'Imana. Haleluya! Imana yumva gusenga. Eliya yari umuntu nkatwe, ahubwo abantu ntibashaka gufungura umunwa ngo basenge, abantu ntibashaka kwicara ngo basenge. Eliya yaricaye ngasaba cyane. Abantu bariryamiye ntibashaka gusenga,
ni gusenga ibintu birakoreka, gusenga ibintu birahinduka. Bamuduhaye nk'urugero, dufungure umunwa dusenge, duhaguruke dusenge, ibintu birakoreka, ibintu birahinduka, ibyo gufungwa birafungwa, ibyo gufunguka bifunguke mu izina rya Yesu Kristo. Ngeriya yari umuntu umeze nkatwe. Ni ukuvuga ngo ubuntu bw'Imana buracyariho kuri buri muntu wese ugihumeka, kuri buri muntu wese uri gushaka Imana, kuri buri muntu wese wakiriye umwami n'umukiza. Biracyakunda kumvirwa, biracyashoboka kuri wa muntu wizeye Imana, wizeye Yesu, wizera imbaraga z'umwuka wera w'Imana zikora imirimo igaragara n'itagaragara. Biracyakunda. Ahubwo ikibazo, abantu ntibashaka gusenga, abantu bashaka guhagarara ngo bafungure umunwa. Ibi ni Eliya wabyikoreye, ntawe yageze ahamagara, ntawe yageze agira gute. Oya, yarahagurutse ubwe ku giti cye. Harageze ko umuntu ahaguruka ku giti cye agasenga, ukagira icyo ubwiye Imana, umuntu akagira icyo ahamagaye Imana, ukagira icyo twingingiye Imana, kikaturaza ishinga. Ngarasaba cyane, ngarongera arasenga. Haleluya. Na Bibiliya bivuga ngo twahawe ububasha n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Ubwo bubasha buri muri twe. Ntahaca ahubwo ho guhagarara, ntahaca ahubwo ho kumenya ngo igihe ni iki, cyangwa se ubuntu buriho, cyangwa se ndabyemerewe, kuko Yesu yaziye bose, Yesu yapfiriye twese. Ngeri yarongera arasenga. Ndakunda uyu muririmbyi uvuga ngo genda usenge wongera usenge, nubwo nene gusenga kwawe, wimira amajwi yose ya Satani, ndatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Wenda ugenda usenge wongera usenge. Ntabwo ari ugusenga rimwe ngo turekeraho, ntabwo ari ugusenga rimwe gusa ngo turambike. Iyo ndirimbo hari amagambo ari kunshika, ariko niyo ngiyo bamwe barayizi. Ni igihe cyo gufungura umunwa tugashaka Imana, tugashaka mu maso y'Imana, tugakinguza. Hari ibintu bikinze birindire ko dutegeka, ko ubwo bubasha twarabuhawe mu kanwa kacu. Harimo gukira no byose mu kanwa. Ururimi rushobora kudukiza, ururimi kandi rushobora kwica. Rero icyo Imana yaruduhereye ururimi, twebwe abizera, nuko rukiza. Hari ibyo rukuraho, n'ibyo dufunze bifungwa kubera icyubahiro cy'Imana, n'ibyo dukujeho bikurwaho cyangwa se bivaho kubera icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mukomange muzakingurirwa. Abantu ahubwo ntibashaka gukomanga. Imana irashaka umuntu ku giti cye, irashaka umutima we, irashaka kuko Eliya we yihagurukiye ubwe. Ntawe yageze atuma ngo ngirayo ngo binkorere. Hoya, ahubwo yagize ishyaka no kureba ibiri kuba, nuko yakundaga Imana. Natwe dukwiye kugira ishyaka, tukagira ibyo tubwiye Imana, tukagira ibyo duhinduje, tukagira ibyo dusenye, tukagira ibyo twubatse. Ku rurimi hariho ubuzima, tukagira ibyo duproklame, tugashirishaho ubuzima. Bari gupfa bakabaho mu izina rya Yesu. Ni byinshi, ariko reka dufungure umunwa, reka duhagarare nka Eliya. Yari umuntu nkatwe. Imana irumva iyo umuntu yihaniye, iyo umuntu yitunganije, iyo umuntu aciye bugufi imbere y'Imana, akayinginga, akayihendahenda, ngarongera arasenga, ngasaba cyane. Natwe iki ni igihe cyo gusaba cyane, iki ni igihe cyo kongera gusenga mu izina rya Yesu. Umunsi mwiza, Yesu atugirire neza, twibuka ko iki ari igihe cyo gufungura umunwa. Umuntu wese agasenga. Imana irashaka umuntu ku giti cye, relasiyo y'Imana n'umuntu. Ibyo ni byo Uwiteka yishimira. Imana irashaka buri kiremwa cyose yaremye, Imana irashaka buri muntu wese ko aza. Papa, ndagushimiye wongeye kutubwira ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe. Ushimwe Mwami, turagushimiye ko waduhaye uburenganzira bwo kwinjira. Yesu, turagushimiye ko wabiduhesheje. Iki ni igihe uri gushaka ngo dufungure iminwa yacu dusenge, ngo twongere dusenye. Ngarongera arasaba cyane, biremewe. Ndagushimiye kuri Imana yumva, uri Imana dusaba, uri Imana itanga.
uri Imana isubiza gusenga, uri Imana yumva gusenga, uri Imana ikingura imiryango, uri Imana itegera amatwi abawe kugira ngo wumve gusenga kwacu. Ngasaba cyane ko imvura itagwa. Turagushimira ko iki gihe ari igihe cyo kugusaba Mwami, kandi witeguye kuduha ibyo dusaba. Iki ni igihe cyo kwikubita imbere yawe Mwami, tukaguhendahenda Mwami. Ngarongera araza, ngarasenga, ng'imvura igwe, ukingura imiryango. Haleluya. Turagushimiye Papa, turagushimiye Yesu Kristo, turagushimiye muri ubu buntu bwo gusenga, muri iki gihe cyo gusenga. Reka natwe duhagarare dusenge, dufungure umunwa dusenge, aho turi dusenge, mu kazi dusenge, mu bikorwa dusenge, umutima wacu tumbire wowe, aho duhagaze dusenge mu izina rya Yesu, kuko iki gihe ari igihe cyo gufungura umunwa tugasenga. Haleluya. Ibihugu bikeneye gusengerwa, ingo zikeneye, ibintu ni byinshi bikeneye gusengerwa, ariko Mwami humura amaso y'abantu, kingura akanwa k'abantu gafunguka, kuko amasengesho ahindura ibintu, ahindura ibyanze guhinduka. Petero ari muri Ngereza, abera bashyize hamwe barasenga, marayika w'Imana aramanuka. Ni bihenshi amasengesho yagiye akora Mwami, ntawagutabaje, ntawakwiringiye ngakorwe n'isoni. Icyamba tukamenya ko iki gihe ari igihe cyo gusenga, icyamba amaso yacu agahumuka tukamenya ko turi mu gihe cyo gusaba, icyamba hari igihe cyo gukinguza, ko ari igihe cyo guhagarara, tukagira ibyo twanda, tukagira ibyo twemeye, tukagira ibyo dusizeho, kuko iyi ari faveri waduhaye Mwami. Ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Ndagushimiye ubwo buntu, icyubahiro kibi cyawe. Amen. Murakoze, mwari kumwe na Mama Ebenezer. Shalom shalom. Wibuke gusangiza abandi iyi video.